Kawitan titiang cerpen sane memurde punyan kayu ane mesaput poleng di Tegal Pekak Dompu. Pekaryan I Gusti Bagus Widesanjaya. Suwut je kene kak, putu sebelak gati orang ngelah pekak poleng, pekak buduh, putu dot ngelah pekak, ane patuh cara pekak timpal-timpal ane lenang, ane demen ketajen, ngewarung, yen sing keto, bantas ngurte di Balai Banjare. Munyin cucune pekak dompu bangras, sambil ngenyag-jag uli diwangan, iya mareteke uli mepelalianan di Balai Banjare. Pekak dompu, anak muani tua, ane suba metuh telung benang. Bengong ningalin solah cucune, ane mare kelas 6 SD. Suwud ngeros bangras, cucune lantas ngemulihang di Jumah Meten. Pekak dompu enu itep di Balai Dangin, mesile, sambil ngipil-ngipil kain poleng, mekudang-kudang bidang. To nganti iputu ngelah kedah ke kita. Bani mati, hidong tiang ane ngajahin. Miribang, mula saja lek ia ngelah pekak cara bapa. Lo sunari, mantune pekak dompu ngeraos adeng, uli paone di bedelot. Jejah masih, iya kadang ngajahin pianakne tusing sebakti tekan pekak. Men, ilo dadi mantun bapa gen-ken. Lek masih ilo. Tiang subuh selesai ngorang teken bapa. Boyo tiang lek. Beli gede masih starter nuturin tiang. Apa ngerti kena bapa. Sakiwala. Melahan yen bapa bisa mepekramu melah di Banjar. Melah masih yen bapa tusing ngai anak liu bingung. Tusing cara ke kini. Pekak dompu tuara mesaut. Itep buin ngipil-ngipil. Kain polenge mebidang-bidang. Kenah ni ngulayang. Merawat kewentenan sangkepe duang tiban ane liwat. Perjurune nyobiahang desane pacang enggal maju. Egar perjurune nuturang desane subo ngawit kecingakin ban investor. Tanah delo desane subo gaya nang gambar ke anggon ngai perumahan. Niki cihno pekaryan titiang pinake perjuru idane. Meusaha petang lemah nabdabang sapu napi krama desane mangde sayan meting-tingan. Kemulan sodarman titiang ngayah ring idedane sami mangde sida sayan kerta raharja krama desane. Wantah punika pengabten titiang ngaja ngelol titiang ngerah pemargi ning tingang desane puniki Swece widi wenten pemargi rauh investor jaging ngembangang perumahan ring tangguh kelo desane. Tanah idedane sane tuara ngasilang punika jagi kajian oleh bapak-bapak investore. Pebriuk krama desane mesuryak kendel ngenehang desane pacang maju. Mekejang ngayalang delo desane pacang mejujuk perumahan. Turauh krama tami. Ditu kramane pacang kena iuran mawinan desane pacang lah pipis anggon ngewangun desa. Di ado-odalane nyidang masih desane nudukin punio teken krama tamiune. Mih tusing nganti telung tiban sinah subo nyidang ngereha pura turmane ngentag linggih iya diastun tuara nudukin peturunan ring krama. Ampura jero benisa. Delo desa punika seket are wantah tanah waris tiang. Ketami saking penglingsir tiange minab sampun langkungan ring kelewaran tiange sane nami tur ngupep pira tanah punika. Tiang ten purun yening jagi ngadol tanah punika. Buina
seket are punika masih lakar warisang tiang teken pianak tiangnya buka dadua. Nadak sare pekak dompu matur ring jero bendesa. Kramo desane nadak sepi ngenehang aturne pekak dompu. Inggih patut raos pekak angin titiang penglingsir. Ngajinang duen leluhur punika becik sakewanten. Napike manut pekak leluhur duene pacang las cariyo ngaksi warih perti sentananyane setate kekirangan berana. Tur kegele-gele nyabran rahina mikayunin payuk jakan. Yen pekak dompu nyingakin cucune kegele-gele pungkuran sapunapi. Niki sami kedasarin antuk manahe metingtingan saking kesengsaran kramo desane. Kukuh jero bendesa ngicinin penampian. Pekak dompu masih kukuh nindihin tanahe apang tusing lakar muadep. Jero bendesa ngerausan yening seket are tanah pekak dompu tuare kelebang mejanten gambar perumahane tusing nyidang jalan. Proyeke pasti lakar buung. Ento ngawinang kramo sanes setinduk teken proyeke ngancan ngedegin pekak dompu. Raos kasar-kasar ketampi oleh pekak dompu daweg sangkepe ento. Sesukat ento pekak dompu tuare nyak ngurto di Banjaran. Yening sangkep pragat gede sugre pianakne paling keliho tundena nekain. Gede sugre masih tusing nyidang makibo ring sangkep. Walu yo taluh apit batu. Pepinah kramo desane lan pepinah bapane ngainang gede sugre keselak. Sakewalo. Ulian subaktine teken ramo. Iya tusing banye langgah teken bapane. Sebilang wai pekak dompu itep ketegale delo desa. Papak pulaina tegale ane tuh gaing ento. Desane mula tuah disetuh panas tur tuaro lemek. Yehe kewah tanahe tuaro ngasilang apa. Ya diapin kujange teken pekak dompu miara tanahe tuaro nyidang ngasilang. Tanahe wantah keentikin punyan intaran. Punyan bekul miwah rerencekan. Uli sekat ento pang kuda kaden subo pekak dompu alihe mulihan. Oleh jero bendesa perjuru lenan miwah tain masih ngajak investor ngabo pipis agedog. Pekak dompu tuare nyak nampi ngencolang ia luas ketegalne negen tambah natat caluk. Tusing pragat urusannya dilemah. Di peteng mesih kewirangan oleh kramo sanedot proyeke majalan. Sesai pekak dompu tusing nyidang pules petengnya. Sawireh kekebusin utawi gelah. Sakewala pekak dompu nu pagah nindihin tanahnya. Jani pekak dompu buin ngelah tingkah soleh. Sebilang wai pekak dompu ketegalne delo desa ngabo kain poleng. Sekebesik ngewai kayu di tegalne kesaputin poleng. Buin manene kebantenin. Di ken-kene gaya nange sanggah cucuk tur jujukina penjor. Ulian tingkahne ento pekak dompu pepes sambate jero poleng oleh kramo desane. Iya tuare tain ngerenge raus kramo Banjare. Semengan iya luas ketegalne ngabo Banten mantenin makejang punyan intarane. Yen mesise Bantene kayang entik-entikan ane cerik masih Bantenina. Yen man selah sanjane di subane iyo ngipil-ngipil kain poleng lakar abano buin mani ketegalne iyo ngai bubuh sumsum. Tepung bahase adonino yeh lab-laban don kayu sugih
ane ngawinang warnane gadang. Jangina gula ganting, kaputa aji don biu. Jangan pesan bubuhe. Putuk kertia cucune sesai ngideh bubuh sum-sume ane tonen mekaput. Di memanten bubuh di punyan-punyan kayu ane mesaput poleng ento. Pekak dompu mese kaki-kaki dadong dije. Dadong juma. Iya gelem. Nih kramo desane makejang gelem. Dong encolin mabuah. Apa nged nged. Kita sepekak dompu sekebesik di punyan kayu ni. Kramo ane sedang lewat di tegal ni, nyingakin kahanan buka kita sesai ngorahang pekak dompu subuh buduh. Buduh patuh cara titiang ki, buduh ngocen cerpen online. Nggih, lanturang tiang. Luh sunari ane nume kepotan di abagan paun bedelon ngewaninang dewek nakunin bapu matuane. Muda masih mekejang kayu di tegale saputin bapa poleng po. Ulian ento bapa adanina jeru poleng ken banjaran. Pekak dompu ning tingang kain poleng ane subuh kepipilang tur pejange di rong daje. Mekisid ia negak nyeleleg di sake balidang ini ane paling kelon. Apa ngepak teken mantune. Loh, polengi ene waluya taksum jagat iraga. Bali, tanah iluhi lekat tur hidup ini. Tua ajeg sangkaning taksu, ane tuara ada nyamen pada di jagate. Polengi masih mati ruo binede jagate. Jele kelawan melah, putih kelawan selam, iwang kelawan patut, setata mendampingan di jagate. Pekak dompu ngusap-ngusap entune tur ngelanturang raos. Ne jani bapa metungkas kena ajak krama desane masih cihnan ruo binede jagate. Nyen ade benah, nyen ane peleh. Tuara ada ane nawang. Bapa ngelah benah bapane. Krama desane ngelah benah ne pedidi. Ento makrana bapa tu sing ngerenger buin kena krama desane. Sawire pasti ko mekeja ngerasa nindihin benah. Kewala bapa kukuh masih tekening benah bapane. Tanah ento tusing lakar madat. Tanah ento pacang warisang bapa teken gede. Kurnan iluhe miwak nyoman. Ipah iluhe anenu memburuh di Bandung. Mang segan pekak dompu di subane raus nengari. Mekleteng masih ken-ken ya di subane warisangu tanahnya teken pianaknya. Lantas pianaknya ane ngadap tanahnya itu. Mekelo ya mapinah sake wala. Las carya lantas kenahnya yen subuh pianaknya ane nyemak pejalannya. Iya tusing lakarnya ngetang. Ane penting tusing iya ane langgah ring kawitan. Buina jani krama iraga subuh mekejang mapinah di elahe dogen. Ketekane tua kepipis dogen. Wantah niskalane ane nyidang anggo nambakit. Ento masih mawinan bapa nyaputin kayu-kayu di tegale aji saput poleng. Apang tenget, apang kabinawo. Yen sing iraga nengentang tanahe, nyen buin ketunden. Mekelo sepi. Padang-padang lum-lum di natahne pekak dompu. Kadirasa bengong. Masih ngantiang raus ane lakar pesu. Nyen ke ane lakar ngeraos. Men
Bapa jani liu anake nyengguhang budo. Tu singke bapa ngerenge. Lo sunare mesekenan matakon. Tiuk ne ane busan terus igelange ngot bawang niwah ke basa ane lenan jani pejange. Di samping talenane. Telek tekange semun bapa matuane jejah masih apang tusing salah tampi. Kene loh bapa subenawang liu kramane ngerausan bapa budo madak je iluh dadi mantun bapa tusing milu nepukin bapa budo ane kenahang bapa ya diastun bapa kesengguh budo apu mapi budo pilih-pilih sekan budo yen besangkaning nindihin tanah tetamian leluhure bapa misadia orahang subuh bapa budo bapa mula budoh nindihin tanah Bali. Loh sunari mendap. Tusing ada kruna ane sedang anggone nyautin pesaut bapane, bapa mantuan. Ada apak-pakan base ia bengong ngenahang. Marengeh. Geginane ngai base tusing ketutugan. Ia nyemak tiuk ni ane ngelentek di samping talenane. Tur ngelanturang ngot basa. Saget pianakne pekak dompu nyoman guna teke ngabo sepeda motor pekak dompu teng kejet. Nadak sare pianakne ane merantau di Bandung jani mulih. Tumben mulih man petakone pekak dompu. Apa? Ne icang ngabo sertifikat tanahe. Subuh peragat ban icang nyepih sertifikate dari dadua. Peduman beli gede teken icang. Tugas program prona ane maraliwat icang ngajuang. Bapa tuara ado neken apa-apa. Tung udah bisa subuh meserah teken cai ajak dadua. Tugas ento. Keliane ngainang surat keterangan bapa subuh budoh mawinan di notaris dadi tusing nganggo tanda tangan bapa. Nih sertifikate subuh peragat. Icang ajak beli gede subuh pacuk. Tanahnya hento pacang adep icang. Inggih puput. Pantah asa punika sane presida katur ngwacen cerpen rahina mangkin cerpen sane memuda punyan kayu ane mesaput poleng di Tegal pekak dompu pekaryan I Gusti Bagus Wede Sanggaya. Ampura niki beli wayan tojan minap kirang keras suarane tiangnya alit atuh kadi awak tiangnya alit. Ngesuk semua semeton sareng sami sane sampun nyarengin kantos puput acara rahina mangkin mai barang buduh ngwacen cerpen satwa bawa utawi satwa cutet utawi short story mau bahasa Bali. Ledangang untuk kekirangan titiang ngwacen daging cerpene puniki. Untuk kekirangan punika titiang lungsur agung nona pengapura majang ring semeton sareng sami. Inggih